Staan, Pavkovič, Prilož, kitara. Tomaš, klaviatura. Jani, bas. Tomi. There's a freaky psycho thing that goes on with Tomi in your eyes when you're singing, and it's really full on for you. I want you all to like kind of go into that freak out psycho thing, because you're not here, you're floating. Yeah. Which is what I want the whole band to do. Get on his floating rail. Da bi se tretji plac, ki ga menjate pred. Kaj pa nisi vprašala, koliko nas je v bendu? Ne, ampak čak, če pa rej, zakaj na toliko različnih? Najprej pač prvič v LA, pol ste vadili v Šiški, pol ste celo nekaj v centru se dobivali, to je celo v Novo mesto. To je okvirno zgodno postavljeno. Ja, mislim pač, a je to del sistem, mislim pač, je to v planu? Ja, imamo redko priložnost, no. Mojem smo že od plošče Nord si želeli narediti fine-tuning. Takrat smo se prvič srečali s tem izrazom in to pomeni, da imaš priložnost je pred turnejo ali pa pred večjimi nastopi na ozvočenju, na katerega boš potem igral na teh nastopih, zvaditi stvari in jih delikatno nastaviti frekvencije, skratka naša tiso za sound inženirja našega je to zelo pomemben, pa tudi za band. Čepki, nova stvar. Mene čisto hudo, da sem bila zraven. Jaz sem verjal v telo. Še večje pizdarje in da ga bomo pol še bolj srali in ne vem, pri takih ljudih, ki so oni in taki prijatelji, ki so oni, se je vsaka beseda odveč. There's no force, no money and no power to stop us now and change our faith. Now every problem is destroyed. We raise our hands and bodies to the peak, into the universe, towards the stars.
Jaz sem ful vesela, da lahko sodelujem pri tem projektu, ker sem si zmer želela to. Sem ful fanica Siddharte in sem tudi redno spremljala njihove koncerte, tako da vsak komad je posebej top in tudi točke so super dodelane, se mi zdi. Nisem neka ful fanica, ampak so mi ful v redu. Benda pizda, kaj to? Veselo, bo še malo cajta. Še malo cajta.